Holistic Nutri mešavina klasičnog nutricionizma kao mog bazičnog zanimanja, kvantne medicine i holističkog nutricionizma. Holizam je zapravo mešavina nerazdvojenosti uma i tela, odnosno zagledavamo telo u celini. Kvantna medicina je jedan od pomagača, odnosno jedan od alata koje možemo da koristimo prilikom dijagnostikovanja samog tela i ja sam ga iskoristila u pravcu odabira namirnica, odnosno testa intolerancije koje radim preko kvantnog aparata koji se zove Intera Diakor. Izrađujemo jelovnik prema individualnim potrebama i koristim isključivo namirnice koje pripadaju našem podneblju. Holistic Nutri program nije samo dijeta, to nije režim, to je prosto način ishrane i ja kažem svaki pacijent koji stekne određeni rezultat potrebno je da nauči kako da se pravilno hrani, koje su to pravilne kombinacije koje treba da uvrsti da mu to postane stil života. Kao alat za rešavanje problema sam odabrala nešto što dolazi iz prirode, nešto što dolazi iz sveta aromaterapije. To su hidrolati i eterična ulja. Hidrolati nam jako puno pomažu u eliminaciji toksina koji su nam nagomileni na zidovima tankog i debelog creva i tog sigmoidnog rektumskog dela gde dolazi do najviše truljenja hrane. Hidrolati koje ja koristim isključivo dolaze sa našeg podneblja, autohtone sorte, sveži, nikada nemam iste hidrolate, nego prosto kako se koji hidrolati cede, kako ide jedna mirisna stabilizacija, tako se hidrolati koriste i u primjeni. Kao i u svemu, to je uvek konkurencija. Ima mesta za sve nas koji želimo da radimo. Ali ipak treba da se razlikujete i budete drugačiji od drugih da bi prosto ljudi vas prepoznali. Uvek mi je inspiracija bila francuska, upravo zato što je ona kolevka aromaterapije. Nemačka, jer je oduvek imala fantastične postulate vezano za klinički nutricionizam. Engleska, koja je velike korake napravila vezano za vegetarijanstvo, za edukaciju, vezano za ishranu, skandinavske zemlje. To su neke zemlje koje su meni inspiracije i voljela bih da bar deo toga dođe kod nas u zemlju. Poslednje 2 godine Srbija je velikim koracima zaista zakoračila u svet pravilne ishrane i to je nekako i postalo sada in hraniti se zdravo i iskreno drago mi je da je to postalo nešto što je moderno. Planuje zapravo da napravim i određene detoks programe koji će biti za određena stanja. Voljela bih da se više posvetim edukaciji. Negde je u planu jedna online knjiga recepata, jer nekako ljudi nikada nemaju ideju šta bi to mogli da naprave, nisu sigurno da li su dobro iskombinovali namirnice unutar svojih obroka, tako da bih više voljela da na tom aspektu radimo u Srbiji, što mislim da je jako potrebno. Srbija je zemlja inovacija zato što mi imamo veliku želju. I mi smo prosto narod koji uvek želi da napreduje, samo je potrebno malo da pripomognemo jednim drugima da bismo u tome uspeli. Mi smo prosto zemlja koja može mnogo da pruži, koja je puna znanja koji nije dovoljno iskorišteno i smatram da samo je potrebno da se više fokusiramo da bismo to postigli. I sve to samo treba pametno da iskoristimo.